Toto utorené dneška z nahody navštíví školy predsjedateľa opštiny Predraga Vukovića so sotrudnikami, kotri obišli roboty na jej renoviranju. Jak predsjedatelj naglašal, dzekujući vladi Republike Srbije i kancelariji Marka Blagojevića za šid vidvojeni 70 milioni dinari, ali pre odvičateljne spravovanje šidjanjoh budu potrošeni jen 50 milioni, a roboti budu tirvat 90 dni. Od 650 školjarov tej školi u Šidze, Berkasove, Bikiću i Sotu, dzeci nižših klasov zo Šidu budu dok roboti tirvaju hodzic od 4. septembra do osnovne školi Branko Radičević od pol druhej popoladnju, a budu privoženi z autobusom. Od 4. po 8. klasu školjare počinaju 1. septembra u budinku gimnaziji Sava Šumanović od 14 hodin i za njih nje budu organizovani autobusi.